Hello, kanang media zose na buwan savin, kalaizuan channel akonin, avelin kahilim kinuvin. Tunia zonghen video khat na sim kinuhitin. Tunia video sim diu cho hele. KIO, KIA tehi, ibiti hong kipu da uham, tihi ini say di wahin. Hichi ini say na diu wahe. Kenzong. Kakipa tuwang ay puun. Kachinte in amho atusim ho agisay na ho elo le kol pa agisay ho he tham kha khana ka he kham khama kan la khoma e ho pa wa he kan sei ding a hin thlengzong lo ding a hin hi chun nini ha thim vinang hi chi video hi akipat na panin akachena chan gini ne vet pi vin tia kaung taw tho hi kan mi te ho zo se ki pan pe taw te KIO KIA ki ti hi hoya hong ki pan ham iti ai le kol gama dinga salam gam kai kachin state sunga ko na hi Chimin hi hong kun do hi in I am put do ho chu koi ham iti kina hele kachin state sunga cheng kachin nam mi te mama hin an phu do hi in hichi kachin te la azong hi za na hong ki hom ki no hi in amo zong hi za na pa na cha phung na hong ki khen ki no hi zong le amo hi azat pau bo hi ni sei do hi in amo za ni gu ma ki khen no hi in jing pho a hin jaiwa a hin lechik a hin longwo a hin rawang a hin chule lisu a hi ve abana kachin state hi India to hian China to he jong le boundary hi na ama China le India dinga hi boundary a hin ama ni to ki jap ma tu the ya hi ki gam gi a hi sa khat jaku som li le ku khumma chu karente le hin barma te hi anaki to anaki ha to hi in hichlai ta hi amho ki do kho lai ta hi kachin gama pa na hin golang khat no san ki ti khat ni karente kom aniga belin KNDO kom hi aga bel hin KNDO chu karente nam se pe ho hi in hichlai ta de nga amo he ga bela sang khat jaku som nga kum ma chu KNDO ho ki tho pi na za la hi no san ki de pa hi san state lang salam gam kai lang hi ain nung zu na hichlai pa na chu hong chat lo pan ding a he tai na hong chat lo pan a he tan lang khana hi ama cha lo le ama na to na tham ho he num jing khat mi khat ne anum ki ne na hen na ama chu ko ham ti le the su high school la thimjil kachin nam mi ma golang khat amin jaw seng ke ti ama hi no san to hen ki ho ma na nam spain na to khom ding hi atuk le a hin ji chun he ti chun ama to ki ho ma na ding en pan an la na hele azo na chu hong ki ho do hen tan ama ni hong ki ho do han chun halunggel no ase hin halunggel no akipitu hin na hele nam spe tong khom dingin hong ki pha sa lan tan e chen ama ni jong nam spe na chu an tong pan han ta nei a hin la sang khat jaku som nga la khat kum chun no san hin agam dal han China gamma aga khopiam ta nei China gam lang azun tan
ana to hin adal ha chaina gamlanga chi a hi tan ai la jau seng wang hi karente koma chi kina karente ho game la anunga hai umle a hetia chu amo koma hong pansa sang khat jaku som ngale ku kumchun jau seng naw pa jau tu jong hin a school kaina dal ha a upa nong a zui kinin sang khat jaku som gup kumchun jau seng pan la ha na jala he KIO he ana phu da wa hi hi chun KIO ho hin sang khat jaku som gup February date nga niya chu meeting ana bol wa hi hi meeting ana bol wa chu EPSA ho EP thu la pi la keu ham ti koi man wang a hapuin akum kit ahong lon sang khat jaku som gup la khat kum February ni sim nga ni mama hi alung a khau la naw chu mi he ting a hem phung do vin hi chu ipi ham tile KIA keti min Kachin Independent Army keti hi ahin put do ta vin hi chu tal hana chu amho a strength jong hi arm strength jong hi a hoi len jakhat in a hong ki pan wen hi ti chu amho thasima kuna hong ki mu do hi in lang khana jau seng nam pi adinga nasata pan ala azalin KIA adingin namlam kai lin pinin ahong pangta na hi anaw pa jau tu jong chu apan la ha talhonin a upa bana alin pin ani na ahong he kitan amani hitia vai an pu hun chun KIA te jong he lungya kha anei wa hin chi pilungya ham tele amho he government ruler ki pu de government na ki pu de adei lewa ki pu te dinga he a ki ho thau vin ji a chu ami te ho hi group som ni le sigi a he ki hom khanova amun muna he amun a he spei lo len ta spei ha ta hi thein ding wa chu ai ta ki hom khanova thal ho jong hi amon le amhon ani ki simu vi ti a hi ata simu wa chu ki mu hi in chule sang khat jaku som gup la khat mars som la gup ni chun det som la gup ni chun amho basic training hi mi he thadinga training ahong ki pi naw hi hoilai ham eti ale san state salam gam kai khu khain giti khupi to kenaya selichi kiti hukom to hin kilometer som lagup ki gamla mun na hi basic training masapin first batch so helai ani ki pi wa hi in echalaya training members training and ball ho chu mi za ham tiale mi jathum wala hi ve ti akimukinin KIA hen adei lo ta khat ahong do tan na pi ham eti ale chu China te hin or se pe ho he aki go piuwa phimo kolan chule kanphan geti region la ai training ipi training ning ham anabol bo mo hin he chu a hin dei lo phai vai media ai
China tiang Myanmar government hetia ke thupia training ho abo khom ka de pu ve ti hi ve sa na course pe ho course pe ho heading course pe ho heading mi zo siwan no heading ain phong do ovin hechinia pa na chu course pe ho hi ain do pa no heta na ain do pa no wa tu ni chan gi tang lo wa ado jingu ai tu nia he ve na le ke ai te jong hi apung le ta vin government pe ma ke vai po we ta amon ado e tu mu chu twa gui long ai ta thal chang melo me chang ai amon a ke sip thu wa motor hen ang ipi rong thal lin ho rong amon a ke sip thu ai ta na e ji azu e ho rong amho ta banga hi lung tup lung doi inei wa inei yu hi jang pa na chi pi lo le ilo len lo riu hi e ho jong amho banga hi lung tup lung doi jang pa na ji di ha sat nam jong le nong chon lo wa I pan ti nga le chun lung tup chu aki wi lung ni ti hi amho to sima ku na hi aki mo do in ji chon dunia video si mu chu hi chan chu hi tan tin video achene chan gyane pi zalovin na chung cha ki pa thu ka se